Et ça, il faut s'arrêter maintenant. Il y a malade de malaise. Pour ceux qui te copient dans 1000 $, 50 $. Bon, maman Zakoria, ton travail. Donc, il y a une réponse. Il y a une réponse. Il y a Maman présidente, vice-présidente générale, là. Bon. Batatoya! Nalina yokabino! Pesana zambe. Zamba yela kesa tatamu kabisi mokwa. Lekisa ya pesa papa. Lekisa ye pardon pour la ressembler de papa. Yala bakabona na kimpe. Na bandiko tuku da moko mikala kwa yangu. Kwa seta atakisirokele lukelo fumweto Yesu Kristo tadalunga na kyangani ngei Mesia imvuluzi yanza ye mwanda ovela tatangenda kuntima ingei nkotuleni tata Simone Kimbangu kyangani sedia nkenda sedia wala kazi tulweki ravinga kiki tata jalunga na mungiza kumfumweto Yesu Kristo yanzole wavutuka munakayengele filu tubokele bokemba tata Kimbangu kyangani tata dengenda kuntima tata Simone Kimbangu peve ya longo ngeye wa tambula salo kwa mfumo wetu Yesu Kristo tulweki ravinga kimfumu matutukiri mu Yerusalemu tunu mazaila kadi mboka ya ngeye mana tubakiri mu Yerusalemu mfumu bi kama kala sendo wa mbote ovonduta kwa beto tunavaika mukwenda kunsitu tombanga ovo Kinshasa vunchiza vala Europe America Asia Oceani tata Kimbangu tulombele mfumu beto ibana baku ngei sedieto ngei mvangi betu bivangu byaku bika mfumu wasikila mu beto konsuka ntangu sungula mama tuvana zola ensiku yebisalu insundi etu kutentangu bika tutana mukonso dia mfumu lwango tulokolo diako nsambu tulombele kwa ngeye makanda mtu sisidi konso fulu mwana kuna bwana mfumu batutambula mwana lovumula wonsono tata Kimbangu kyangani voveni yako makongo matatu ntu Angola vumu RDC malu RC bika mfumo vuvika makongo matatu mukademi nunansilu tumelongo lomu tulomba kutswa ntangu tata Kimbangu kaletu ntangu imani ensambu zange mfumo to Yesu Kristo lunga na kyangani zulo konge wasete tata kisolo kilukelo munantu adonge mwando vile tata Simone Kimbangu diangenda kyangeni lumanga maonzo amen. Le mot Kiemba existait avant la place ici. Kiemba existait avant la mort de papa. Il me semble, hein, ce village s'appelle toujours Kiemba, oui. Bon, donc, le village s'appelle Kiemba. Papa donc vient passer là où le village s'appelle Kiemba. C'est ça. Et donc il passe dans un autre monde si tu veux. C'est ça. Or, il venait de Nouveau-Jérusalem. Normalement, là il est chez lui. C'est ça. Il n'y a pas de mort. Non. Il voulait sortir. Quand il sort maintenant, c'est-à-dire pour venir. Donc il sort. Il est sorti pour aller d'ailleurs, comme il avait dit, je vais aller voir les gens de Kinshasa. Il est sorti. Donc il laisse la vie. Et pour revenir maintenant dans une autre vie. Donc sans transfiguration. C'est ça. Ah, c'est extraordinaire.